Sumankwaahene na chese owo USA wone ne wife ya jemfu a omotika makama aye hu ne esiye yesi akasakasa ware ni mu ehya ase de enye ne ba na chese kodru ba bia eye Mr. Sumankwaahene atwituo eshuti eye ya jemfu wie nso ono nso eshuti ne ho ma eye ono Mr. Sumankwaahene no ato nananu wonse do so a ya jemfu a de oda so eda eye hospital ema eye emu mofra enan no so ma ba bonten abekasa se omu hia eye Ghana fo emwa ewo ho na mom no ma menko ensem ne so emfama wa eye Mr. Sumankwaahene nua be man kasa efe ne se Isaac ababonten ababekasa e de aware ni mu nsem bebre na ene de ababeto eye abonten so kwan a eye Emmanuel Duah so ebepie mu e wa aware ni mu ni nyina ode atodwane enkonko tie mra yekoba ya to aso e de amawo mama o ya kokese pa mo ne abusua ni nyina ya ndasi yawo unia no ebi mu kasa on social media ya esase na da branche na dwene nya na ne ade sai na woni mu nua chisisifa chisi obi a na dwemu da ho nti obi obeka se na dwemu na obi a na se bi na dwemu bia e bia wonim no na dwemu da ho pa amako he's just a lovely guy he say obi a onim awon afon na so peso hu ni bia no mesre ni pakro onko Ashanti Militan to be precise in town and it's also on fancy Dr. Bafa Kutonko Simensia non fast our videos no akora ketwa ko buta mo akon asia umpa ko beka kire no amakon obi a we basabasa but neni so ehye but we need atem on kontokwa onye basabasa neni so na ehye and then it's say this about the great thing so be addressing now hey this guy apart from that nothing else. Okay, it's already a ray affair. To be honest with you, nearby, not that I'm in Georgia. So, I quite my auntie. The Mugu answer, me better New York, I'm a home, and then that, but I'm doing one more New York. If I'm not mistaken, that's how I'm Lydia, while since Lydia, and the bad work, the bishop said, not 2019 to 2000. I mean, 1999 to 2000. Oh, okay. I say. It's almost 23 years. Yeah, something like that. I will say 4. I will 9, 4. Na, dia EPPM Emmanuel Duah say, Nempana no akofan same way yaba no. What say one sem da? Okay, the minimum say Emmanuel Duah who say. Before say choosy, I'm say choosy worrying one choosy, not choosy with you. I won't have a fan, no process no. And Emmanuel Duah ne ba Ghana, it'll be me girl no. If she no the girl no. Emma minya ba kukwa nyame fa ne currency Alindu Brighton no bobo. Alindu score for 2 or more e okukwa say ba o e wa sound. Emma Alindu no mo kokon Emmanuel Duah ne ya ne nyina. E ka cha mo akomba so donti o ma kugu na ni go so. No be fa again no koi. It's the whole Ashanti was there. We have because the decision could be far again was wrong. But then the door on echo. I'm going to do no. No be far no koi. The bani be am akumbu na ni go so. I stand obi no awanka. It's a wrong time could be far girl no. Me busao oni ne tena ye no na mo akommo ne ho modin so oboa no ana. Oh then I'm face question so the last time call Ghana man we ye Ghana ye Miss Kwame be ye ni be Ghana and I'm omoye no high to me Saku Columbus so me ko two almost system me come there wasn't anything wrong mama ko kaka say if you on an house no na those who feel on it here including get the car insurance cry there's a otua mortgage etia oba no car insurance. The car insurance and was set your mortgage if you're not exactly. It's not bad no there no yeah the honest input yes also usually no yeah what kind of thing mostly a money almost the money cheap as those a money be no money okay it be no almost a money cheap a mortgage light anyone no on taking care of in your name if you only be a quarantine inside the same inside the man and a family be placed and a cost so me personally them see wrong. I see but hey to be going to decide the movie decision yeah. Enti
dear na ma amwako take such a decision adena enema bi akoso acha na unua ni pon no ntino. Also, if I can remember 10 years back, almost separated for almost 2-3 years. Oh, a similar issue in branch training at the idea would be almost separated. It's not quite the way I'm maybe some of then I will see you know. Now, getting quite man, now my papa fee, not for Shem Colano. Getting a bar, now my Fusukono Konejuma. I first one Napra because someone or the better not the Shem Colano and Opano. You get a Suko no bar. Now, if you get a confirm my medai. So my mission is my situation and my say, oh, this is not the best. Or someone can boom here, my mini Kayana, almost 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 last born. And there's a one issue. If I were you, say, a saying, would be a new being in it, and my name, I know. Because I'm a family equal to 2 or more pretend, yeah. But Osani Emmanuel Duah Sabe Cabo Mubiwana. yeah, I need a mean church almost on the couple one. So send in the audio no bar out with just a message, you know. But me there for the first 2 weeks ago, my name is Takatai, and I'm Sister one pie in Makwapra. Now what you moon 70 doors and Queen, you can't on Pabuni and anything, and Kata. You all Mrs. Sadoni Kata every day, and play you and you run play. As I was a staff for one check crowd. As a sister for one check. Okay. It's also staff for one check crowd. Well, Mrs. Takacha say, and in one pie, I'm a good show who loves us in the evening mono, and I'm a bapping in Sumono, and she's in a new crying. And they say, she did be another Mrs. Anenikata. And my Mrs. Takra, Yanaka, Mrs. Atu, Jai, Amwako, and I'm Mrs. Anikata, Mrs. Amidinati, and the Yakatan or two, Mr. Middle, Unkamasem, the Noakamati, Media Chamako. I feel Unukunto or the other channel, or Bound House woman, only that, or Bound, I won't say a Bethel Street. The Amitian say, Obano crash, Shipu, and near more de Babe worry. Abba, Ghana crack. And this is my sister's story, no. They say, why Shipu in them also, they Babe worry, Emmanuel Duah, say, as far as say, me drinks, and they say, who be why we are your man, that's who be you. I said, man, of your Shipu, Sanya, man, I'll be here. Traffic why I'll call you, and I can't find any young so. And not as how be catching me say, yeah, see, yeah, man, because before so be you know. Now, I'm a mini man, we are not say, or the man, the banner, Baba, the warranty, or my name, oh, they will come a me away, send me banner, the warranty, my media. Whoa! Oh, my me away. I shall am a cotino. Oh, crew from Twitter. Hey. But I won't say, this I say, I didn't see. I quite a wood area be now, hard, now, said we'll be far away. Only the last person I'll be. She said, remember, say, Yano, be, Sana, ye able to put you, but someone won't change the room. Ombehupa. But someone can't tell. Makuma couldn't beat my cat, and it's an normal situation is here. Because me say, no, yeah, and I'm Mrs. Sevi. A baby didn't say me, I give a cockroach from my cat and say, I've got a question of being seen. We I said, me knew. Look at the own because we think never be even and I say, yeah, fat friend from New Zealand, and some more kind of company change the make. I said, some like Koswana, it's last time I say, I made cheesy. I mean, and not say, some of you put me your direct partner, a friend saying, I'm welcome. And a fat once a fat year, my father side. Fat, yeah. And some of fat the car, you know. Yeah, you know, that'll be now for fat. Don't find about online TV. As a father, they're not you have just 1 minute remaining. I couldn't didn't come up. Asem kase na aba no na I am pass or catch and say o jaro no abewari Emmanuel Duah otimi kasi nanim o kasi nanim
ono kra no Emmanuel Duah no ono de sika hwe no Ghana ha. Yes, I say the ono kan say ujano na o de me babuchi so ba be bua me ni ada na de ma be ya feel me krupa me ware no me kwafo ware na ba na is so ko no Ghana no me na me hwe no. Hey, o kan we kire no. O kan we kire en ma am eye am akoya. Say me nhwe those who fear ha. Na o so first ka come say be me nko be ma Ghana. Oh, na Emmanuel Duah, the same thing that Emmanuel Duah idea. We that way, I know so probably. Isaac. Yeah, sorry. I'm sorry. Mebao. Eye buo no munu nti otimi kan we si na nimu anasa day. To be honest with you, me any day me miss me bo at first ya na ya mu akon. Even Columbus hopefully na ya emu akon. Umuno. Because okay, yeah, the infant say ye the nimshi ubu kunu o kwa papa supana person jan no kra na unka we nkyere no. Ebi. Unka we nkyere no. Do be try and so kwabna em say ye no, dey be kokon ye nyi ye hu ni nti ebe better say ye be na ye better. Na ye be jan kwa won san fa be man san twa ne mpoa. Say me kunu pa me pe no na afi de me ko ware no. Na o Ghana kra me na me hwe no. Don't be fair trying to pour. Na say unua tisi na wadum ni sunsun kra o. Oh, that be no tisi na enko. Ya gena no. Ya o yin na kwa wa problem mu ni ade bad. Omo de ne na no den. Na no den. Akwa ti say cheesy pe no chance ne ya no pe cheesy pe ne say the ya pe no ya busa for cry away. Some be kind of cry. The busa for ya away. Ya busa for ya away. Some be kind of cry. Just ne mami wu ye kra no. Ni bia se bi obanu to bebi oda so enye no nti na bia busa for be katakani. Ebe katakata ni masu ni ade. But ye ke kate nyame anim ni ye kind of cry. Ye busa for ntwi twan to say se bi kwadra mo akon na omudi hie no. Obu no. Omu no. Yes, ya mami ye na Emmanuel Duah wase. Me hu no. Minimum de man family ni hu no. But say yes, I wouldn't be surprised. Ha, na wo ka say Emmanuel Duah no the same thing at all no. The same thing at all no. You pay the father catch them no. The same thing that Emmanuel Duah will be quite in either on also a funny tima. But what you beat me the yo, nay yo ya, what would be going to be? Now this is not the first person Emmanuel Duah. The same thing na men fan can say George Atta footballer former Kotoko player a black star player George Atta but also ko fan this abi man e fan team no ko fa oba fufu anche no di wuye Emmanuel Duah ne George Atta yire ko twepra ka say the fan catch me no anyway asemi anodi me dem na me no bi say the fan catch me fan dey say the way our senior amwako ten dey amwako kan nsem kire no. Oh yes. And now, when say, yeah, you go school, when you say, "Fad will be out," and you say, "But and single fad can be no crazy actually." A fad, you say, "Go school in fad in Chantroda." Then you see senior, but fad in Casamwa only more over Kanta. Only more on car. Yeah, now 2 minutes fad. Was it 1 penny say? At my menu, was it 1 penny say? Nana, by Bible for to you are no baby. About wouldn't matter no she. See the when you know. And also do hard dance. If the party can you pray, wouldn't my wonka? With a monka frau, no catch no say near maybe all day, Barney a day, any Sunday, man. Tisiano, Abusiamo ya day. Yeah, and no man now, or day bano. It makes me a crime, you know, the car say, Menabu, Tenko Famrano. My name, man, and never know, I mean, a dozen. In the people used to crowd in the garage or said, okay, can by basically a bicycle, any pressure wash normally road cars, no. Okay. And I say, also a regular task, I usually arousing near the polishing saying,
and I never a car detailing. Oh, Tap send a quantia, if I send this free amanoni ever Ghana, so Europe, UK, or Canada, only how be or the answer of a Play Store and our App Store. Now I download the tap send app no, or download the pet or baby or promo code, and once we about at the pet TV and the shame, who was same say pet. Who are Europe €5, who are US, Canada $10, who are UK £5. Tap send, who send this Ghana, free of charge. A betting you better mobile money wallet and as a bank account. Tap send, rate me can come. Abusia for some way ebeto social media no eso nkofo akire mo adwen bebre e wo ho Adepa TV atena se abo akira but any update we de ensem wom eye opani Isaac ensem a okan de na chese bi wo ho no ma di kanfo no e de ba report e na se ebeto social media no so no yante eno anka ho ba asem a okan de fa waso eben eye Adepa TV na chese ye di ho enkomo e wo ha shodi wo ha sanso na meskava girl wo ha aye de ho twetwe ede ebro na mo ba so abehye na akoto afoforo no so ma ba so bi oba subscribe your YouTube channel no go subscribe your subscribe button no boso send e be videos bi aba bontin bia obenya bi ahwe e wo sanso na akoto TikTok, Twitter, Instagram, Facebook ba bia eye Adepa TV abusiafo akaba bibia boko de ensem we eba ye de akire ye na ene openi Isaac no ensem a o kire mu de na chese dru ba bi kura no maame no ode ne ho kame eye ni kunu no esanse adibuo de na onfa bi emma ni kunu according to eye Mr Isaac no ensem a ode aba e ho miss asem we ba bi akwakoduru ni ede na beka ede afa kakra wasanso atie hu sure I don't know me chia TikTok food now. Me chiamu. Sure. Oni me ba ya adwen sendra. Me ne me nua ba ma adwet na ha. Edi ho nkomo bobo ho kakra. Me de meka na bebi a me gina na me gusu gina ho ane se. Me nua ba Harriet. Se de menya ne nsiye se America memu no hospital. Se ye de ebuburo eye dove obi beka dab. Assign room get and door no na trese e bia wo case no a critical condition na trese the possibility say obe survive e 50-50 me die masenya na ntie say baby a wo dan sisi a wutimi ekeka wo kakra mesre wrade mesra huhun konkron se onam na bofo so enu asem amekan na me say repeat o onam na bofo so no ma nkwambre wumu na wo pe na obetimi aka no kore wo pe ana obetimi leave to tell your story die kwabnane ka die yawo ka die ho anwan ka enu ade no the day no emwa na say nyame ye wadom na say wonya nkwa menim say die wo mu bia I know you are a fighter baby bia na wo kra nam say wo kra ho afri no ho so a nyame nsan ka wo kra no nsan be hye nipadua nim obehye mama ne nya afa ne afa obehye mu fully nya healing amen cause I Emmanuel Duah say asem na omo ka no oni ho hwe yeah and so obi training semu kire se na chese wo kura obi age wo yere pen it obo kira na chese wo afa wa adwin won sem no ensisi so Emmanuel Duah asomi bisa o me de abeto ho na edi ya dance edi bon komoi adwin na mpa ati aba 3G ana omoboa edi gu hu fia ya yaudie me de ye njina samba akoso emfa njaje sure ana woni miskaba ga woni mensem kekan ya me nya bias me sika ne twa emfa onsem nra na me na me praise ade e be no na tiesu mu Emmanuel Duah se nya me ye oba ajemfu a ana oba Harriet adom no sorry ima for the brand dey ade ase ima for na minimum muni na ase question mark ade da omo ho ima se wunim na wunim
na de we na me betina ha se me ka se yeah we calm and now umpe ho asem de we sika asem no we de no kwafo wo ka no kre no so ba yi bekasa no ka se wo surutu na oba yi bekasa no ka enya ba bia wo be chia dade amomoku oba ni bia mo yire mu na mu nkoku no na me shock prize mu wo media no so ma ima ebia na ye Emmanuel Duah fufuro bi ebia na ye ma fufuro bi ma ka wa ha ndwa se ebia na yesi nipa di nse edin so de common names enti na ebia na ima fufuro bi ni ye de tago na sege oyi sorry pa lady sorry mami sorry pa no be kase nipa na me kwaware no ana de na me ne etwemp na eye footballer footballer na ahoma ni de beti aba 2 nya me anya wadom kura beti aba 1 but miss what ye on the side say na no wo kae no say what ye ne de na wo kan bi ma no ba wutie ne de na wutietie nsem a ebobo ba ne abusuafo eka ne ade a wo se ne de no nokure no ebi ni baabi ana e wo ne de nim ne kasa ne mu me kan Emmanuel Duah no se me di kan aka se mi pe de mi hu no o ka no nokure de mi hu enti se o ka se ebi a na asem ne nokure bi ni baabi a mi me di kan make me stand dada ma kire baabi a me gina se me na asem no o ka no to me ne dia me hu so ka no kure until say lady ne be sorry no okay me da say e wo ho abusuafo ba so afa comment fat comment section sanso na be like no drop your comment e de amaye okọ TikTok Twitter Instagram Facebook bebia eye Adepa TV na eye nipa ya obekasa yes say allegedly no oye abusuani e wo Mr Isaac no utie ne kasem e de mofra no awuram say ne ba penny crampo no en ejemfo a emma eye ne ba penny embu opapa ene sa ensem ni nyina no o mo kan eye obusuani ya okasa ay Isaac ensema oka na afenso ne ye din kan atete ade afa eye aware no ankasa eho no wo hwa nokro bi eni baabi emfa eye papa na die yimu a oken se emofra no krampo no na enam jemfo aso oka nsem gu eye emofra no asum ema emofra no kram mu omo papa na afenso ode no ho ekame eye Mr Amwakon ewo ho eni efie za question we de obi sa me efie wo ni wo bi misumi ni wo bi enti say ya nokure say nya nokure ye nyina enti na me da so gina baby a me gina say until say lady ni be sore no ye enti me njaade say akola no so ombu ni papa me ni hobby di o ka asem no so no so hobby ye nya ya atesem ye enti me fa nya asem na ye ka ne say ye si owufo so odi fo so odi die me die when papa na ewu awie lady ni so ni ye si do of that ne do ani until so mo be sorry na asem no ebusuafo ni de so mo kan de obia wa akola ya akola boni woni fie ono na wo kan asem no so na wo ka say bia jemfu ani ma ombu papa no you can't tell to me njeja asem says here people are better, people are pain it's based on past you can say experiences because one person we use no mo de kasana mo masem ye duana ye ti o masem but then again ya fair no nya asem enye so obu ni papa wona ado ba na wo tete na aso ma obu ni papa akola bi wo na nya wo ma wo sorry ti ani papa o china bi anya be kire se wa wo na wo ma wo sorry ti ani papa na obebu a na ase wo mbu nti ahọ ni de ye montungo masem o mo keka ni de me de me pesa me de be bia me gina no wa na me gina se te o se lady ni be sorry me gina lady no so me gina ima so ana masaka wo fo ni de se na de me twetwa na so dada makeka ma adwene twetwa na so se me o me nua be ma pa ana nka susu apase ye kwose na nka ma hwehwe na so kwaso apere dodo ewu Shodi, eden abeka ede afa eye sasem we na mom na ansa na obebe mamen kai eye ahwefo se tap send eye dwumako bia wo Europe, Canada, US so send this car ede abagana wo de famomo account and ase bank account bo modern eco Play Store ana App Store na download the tap send app no o download we be bisa so wo promo code eno ane se obo Adepa TV ede asho obo Adepa TV show wia wo Europe ye becha €5 so Canada na se US so becha $10 UK £5 because na you tap
tap send app no fedu juma ewo ho efa maye na mo ba so a share na nkoto afoforo na drop your comment ewo ho no efa emaye shodi asem baby akwa koduni dan abeka e de afa ho me da say mama mfa efidikese so na me chia for a share and salary baby bia me chia na me shram TikTok for Facebook YouTube na me shram mo sabre na bring na me je ofel so sure adepa asem no areho pa na the American asem we ho ne say nipa na obeka sai metimi aka say be man why mistake why mistake because aware dey be America say o hwe de be o musi shase a na ese oba no kra kotwe mpena ma oba ni be man ni nua ekoche no e ma ye ntokwa no nkese se utwitwa so sometimes aya be man no because you say do baby kra na oba no person ojai and all force no say ye wo be ma bi wo ha o ka che ne se mempewo and so still adepa obo mi we menye so obi na account bi ni mo bi a maka me se bra bi ni obi o se o wa na wa say no wa ye o say ene man so de nyame adom nyankopon ba oba no boska yes nyame po oba no boska kan it is sika ya de pa nyo ba bia me catch o say yam puska sa no crap wo di bibia be for oba kwa ma na nyeska any gift Bema go ha waka chere se mini obi still un se dia me se ne kase no ba che se wa chiti utubim so ebia na onye dai on penny kunu no baby are forcing no the sikebi no abusia for pacho no abusia for pacho and yen Ghana for no o be pa ya cho bebre ne yen fie be kase na we etu na se enya na mepene ko dia mekwa wawe no ba makoma pa de ewo yima ho nyame ka so yeah Martin o kana say o gina aya Isaac ne kasa na obekan na me di gina ebu ajaje masem because what's your one kasa na was time be man be fa oba no asta wono bi e kasa ade na obe fa oba no ade na obe fa oba no ade na obe fa oba no oba kire say asta fo ne enje nke se so obe fa oba because oba no deserve be man no okay no omunim say etia be man na nke se so ogwawe no ba ubehwam no na bia be man no so ye so oba no dia no akodim oba na ho ofa bi oba ne structure bi owo ene ne body bi ni one ohwekwa de ene oboa minim be me bi o so ye de mepe menya ka se oba we ono na mepe anu ala o so e bia na oba no na kuma pa de woni kuyi won pe wo e ye gift bi ni niam bi a ene bre wona baka sa me pa bro kire ko obesan so de ne ho aka no iti ma me ka no kwa nkire sadia wo mo dwen se enke se so obefa no ti se ya bro kire be ma na so mempene de bato de ma mempene e ma yesu na me ka no pe de me ka sa me pene pa na me boa mempene but abro kire be mu ma me kotran hwe iti wo be kom no be se mo bi ne ho ma be ma ni nyina no na kuma mu no wompe because kasa mu no wo pa sa abro kire ho na kura no we de ya mo asabo wo se abro kire ho no krofo dwasem wa wale de but still krofo dwam iti krofo dwam still wo be ma no wo te ho ye den Edi pan we ya nya bibi obi beka sa oba na koye ne dro oba no wompew na do akwa dro bi sesesen into the earlier is that nke so ojucha so nyema so we start oba ne ba bro cha ho na hu se wo twempena na ni we se dia mo amoka no wo da so date na edi pan na wo ba na e wo any oba bi ho it's to me no oba ma na why mistake why big mistake no kwa me kasa onye mistake onu na tina ho no onu what na wawu because I the permit way me ko fa bibi na ha me ya mitimi sa na ebre e na me ni peace wo pie kwa na obi akodi wo yese ya wako yese enti so wo betina se na wo mutimi se obi be ma wani agedi a se wala ene bi esi mo bi enti ma wani nje ati wo nkasa na ma wani nje enti be ma ne de yese fun di force den but wa nya de wanyade kwa because we are sibu umu ya unim ya benya so ba ni se wajawa tina se borawade mpaye hwehwem that time according to Isaac na say omo last born kra nya mem dabi o say 10 years ago ba na uwo embre uwo chance nke se we jage ono adepa ye won krofo o 6-story building
es ye wo bo ha wawo wasi wo te say wo boka atete ne ba enne ne ba ebe mani sike ji sitwe didi wo okay ono so nka san onku ne hu oni bibia na nya wo a wokita nkola na 4 and 9 enti nka wo de tsena simpo kasi so ba no no mpe wa metsena se na ma hwe me ma ama nkola yi di enti ne beba enti metimi aka se enye obi de kumanchi wo si akona no de ni tina ja trema be ma no e na wa ha ne ho minim se beba adepa enka onipa bia nkohwehwe na adwen oh yeah ade we Ghana ye ade a asa ye nim sa ade enti na host ne bisa ne brother and say ade wo brother adwen no yo osi da bi osi o yo okay ade obede hu ade pa ye nyina ya o mental issue but wo bi empie ya abaka cha wo de wo nyare obia wo ayi wana hu what I say it mesra ani die mu a mesra se die si no mumma tronkotu baby atwe na munya ya na we aba out and we say yetia be ma ne de ni mano dia record no yeah obomu kakra bi adepa nti ensasa ye ko deep sa na me adom oba no wa survive me de me ka biem say ya mpase be ma no ade a wo ka nyina wo mo ka to oba yi so say ya no kwari dia ene oba no nyankwa say na no kwari so dia ene no sorry because ayaya adepa ayaya wo mi nkwan se be ma wo mpe no nti na ye wo digi me so sansa ko wo ma ko ye de o te aye Isaac ne kasa mu a o say oba ne e ka kire be ma ni pi se me wo be ma mi kunu afa na me ba be ware na wo Ghana me kra me hwe no adepa eno o ka ji ogina na mi e ma ye bu fa ye kasa eno ba kasa wo mpe wa adepa be e ka kire ni kunu nse wo de me aba abro kire wie nti why o find ba ni sika de o de be hwe ba kono adepa me yo ba me bu fam ti me ka de brosa but aya ni ye bro afisi ye gina ba ma ni nye kasa mi to me nyimi sa o e bi adata man ye gina o gina le ko no na ho odin bu no wo de sisi so o de ga yi bi kire na kasa oba ne kan ye e fa bi betimi aba se wa kan o mo ka to ne so en minimo oba me yo ba e ma ye kasa pa oba ka kire wo se wo mpewa adepo betiti ne ho agu so aka asem bi asebe wa hwa wo duti bebodua mu enti se ho ne de oba ne kasa se yakayaka de a wo mo kan nyina so oba ne ye sa de a ene one ye ka ne say niwo enko oh yes because yeah se minia bema ene bema na ene obi sa de we di na enka menye sure say ofi hospital wa na me so ne pe bibi di abonitrim na wo yes because when in pass a woman e wo mu se bi ono ano push ne ho ba wo jano no nkwa ana ukodu abrochire ho no pa ba bi ne jane na ko ana me boa no kre jane dan so ba kro no no wati bi ade pa sha abrochire wo yi na ba ma nko fa wo mfiri ho mra na e bia opespade de ba ku bi atwa nenum na oba ache no ho wo ba ko no ase ni ka ba kere na dia ko so wo ya na wo so na say so oba yes oba so ope okra na ti say no so ompel joda de ne ho ama oba me wu a wo nyina e ya kosi okuma ya oba idi bo na trimoden because me wo me nyina be ya ne ya e ya hardly so oba champion won na yu echi no correct minimum ba ma bia ha me yiri jimi me akra me ka chen say eh itu ko champion o ye ne ma wo na echi na yiri yo me ka kire ba ma ni pen say on so mfa na chi o si da bi ati ye we ja wawe no wo se ono ja wawe ba for na no onye ready so be ja wawe o be se o didi se oba de betimi asesa no correct enti ni anka ma kire oba be ma no oba ni ye sa ni ma we nyina no ade na wo si wan ye den repu no o repu ni sen tete no ho because na say o repu ni so no so another case so no so case bi aye me yire ama de no ho camel na say no so betimi aka say o repu ni ye so she na mpa no ho asa yeah asa o bi aye ba still na o ye enti me de oba no wanya de no kware senia pe mi gina nsem o mbeka no wanya de nipa no o hwe ya ukodu abrochire ho na wo mpa no e ma ho kwampo no no na dwane ko bi ho ne dwane ko ba yede wakoduru abrochire na one no awofo na wo na wo gina na nika cha ne se wo de me ba abrochire dabi wo de anya fo no eno ane se odo
Misra letter ya me chure we dey be how me wo nim obema obampa na onimo obema so be wuni ama bi won ho a chese wo mpe ye ma o me de bia me kasa me mpe wo kwa na so mi mu a de bia me tete me ho no wo so mi mu a me ni bi dia asa ho ye me tan e de wo ma ye ma su enti me ye sure say sa su kitinkiti nyina oyi kire be ma no e na still obema no toss call so say e bia e be sesa ana bibi betimi ene miracle bi betimi aba ba miracle entimi ama o don no sa he de jano no nko nka tinase wawrade mpaye sa wawe na ba wari biem obo ho tumi kasa me wali biem dia obaye mi obi wa otumi kasa uko se obahele kakra no hele uko so one day na watwea aba oba biem iti media dia meka kakra ne se obema no kwanya de e na oba no so se wo ma obi a omepa busuafo ne chew ohefo abusia bema na busuafo omepa omo chew so timi survive pa na nsam omo kafa no ho no se ye no kwame nko ande omepa chew on say asem we e ba se beti se family member bia be kasa na ye bema ne side so oba na meka side na oba na busia ni bia e meka side no pa chew se oba na busuafo nim ni oba na de Isaac na kasa oba na busuafo no enim o se oba na busia ni ne mame ewu 3 years ago na mame ne kra ya we say Emmanuel Duah ne de ne ba no kobro chire ba kra oba be ware no mame no so awu enya se mame su ni ho e bisa me say ye no kware say enya no kware nti enyina ye bo awrade mpa ya me de America ne say yampa se oba no sa no ye de enya ma ne nyanko no so nto aba ma ne bi say yampa say juma some mo atete ni ade nyina say nyampa so de enya me yin free na omra na asam ko e wo no so na no e metuja because I say no maybe I ko ono so ye nim ni a ono so e bia o kom but still na wo hwa me de oba no wanya de bia meka no yes ana o se nkola no oba no e yusu nkola no against them man no cre at the pass ade we minim age nkola na du ba wo hwe de penny wo 24 ni odi ho toso me no 21 ana ni odi ho no mo e wo 16 na last one no e wo 7 years maybe last one no betimi oba no betimi a corrupt na adwen they are fine but wo ma aka at the pass unim ni America sam minim obi a na ne yere etiatia ni kumpa the way a oye na try yourself go betwe nkola na free but nya nkola bi wo ko ma adwunu da ho ehwe fa woni ne obeka fa ne papa ansesa na adwunu da ansesa na adwo da so do ne papa and me gidi se oba ne modriti omo papa kra na me nye sure se nkola ne begira omo ma ne eti da sa sam na okan ne de ho ne de madwe hu se enya no kware at the person meti hai na me nimpa se bia wo twetwe me wo ya ma de ense na so me ba na se wo fi se me ba ni beje sa me ya osa de me ba na ni nye enti aho ne de obi abeka ne ope na nso aho ne de me nya sure se because of anything na on ba ya ma be ma no da bi omo kro na be twea ben omo papa for nia Mami edene fem okay shodi me da say me fa ayewe enfan fem reporter no pay yedi nkan etiye ne say mofra no eye go fund bi say Ghana for and support o with eyeska eye pani no ene ne odi ho no na eye se ne be yo mbetimi ede ahwe nketwa mienu na chese omo wa akire no since amame no so eyare ya sisi ono so eda eye hospital no a ono so epre ne nkwa ewo ho no mo no nti sisi autum se emu odin te wase Ghana for so support eye go fund no na omu donate ede boa eye mofra no adepa ho de minim me man Ghana omu guso ye pa anope mi hu ye na atwa mu $10,000 anope mi hu ye na atwa mu $10,000 oh omu tia in dollars no so eko nyame sure ho de me believe me man Ghana minim so mo ba ya ma abro so nyame so ba boa nkola no me sere won se wo ma wa breakere mo mo awate se mo ba ye na sika bia wo ba yi so nyame be show mo wa me sere mo ko so ana mo donate ska ma wo nyame hira mo nyina mo amoba boa all right
All right, I will share for over so far comment for to comment section like your pages no TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, baby Adepa TV. My name is Cover Girl na face shodi and I didn't come out to train way kakra efa Sumankwaahene Mr. Mwakona face on yere Madam ya Jemfua ehun ede abro baswa share na nkoto afoforo ewo ho no mu. Me din Miss Ama Adepa ye producers omo boye Joshua na face so tu aha ene ede mu esi ebesan so ehye yakram.